우리가 저지난주 소명에 대한 이야기를 하고 저번 주에 사명에 대한 이야기를 했어요. 그 소명과 사명이 어떤 차이가 있는지 또 우리에게 어떤 의미가 있는지를 얘기를 했어요. 그래서 소명과 사명을 우리가 어떻게 확신하고 우리에게 그 소명이 있고 우리에게 그 사명이 있는지를 어떻게 확신하고 그것을 어떻게 믿을 수 있는지 그것에 대한 이야기도 오늘 해보겠어요. За. За бид 2-7 хоногийн өмнө дуудлагын бурхны дуудлагын талаар ярьсан. Дуудлага буюу сумьяны талаар. За өнгөрсөн дуулах бид нэр самьян буюу бурхнаас хариуцуулж өгсөн үүрэг даалгаврын талаар бид нар ярилцгаасан. За тэгээд энэ хоорондоо ямар ажилтдаг зүйлтэй ямар ялгаатай юм те. За ямар үйл явцаар нь явж идэг юм бэ гэдгийг. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор бүгдээрээ бурхнаас өгсөн сумьян болон самьянд те би хэрхэн хариулт үзүүлж байна вэ те. Надад өгсөн бурхны дуудлага яг юу юм бэ гэдэг зүйлийг бид нэгээд яаж энийг бид нар гэж нөгөө таньж мэдж байгаа юм бэ? Яг энэ бурхан надаас хүсэж байгаа гэдгийг тэр баттай мэдэх тэр зүйлийн талаар суралцах байна. 소명이나 사명은 나의 감정적인 느낌, 내가 그것을 하고 싶다 또는 그것을 하나님께서 나한테 하라고 하는 것 같다라는 어떤 느낌만 갖고 설명할 수 있는 건 아니고 이 소명이나 사명은 여러 가지 단계로 확인을 해야 돼요. За тэгэхээр бурхны намайг дуудсан дуудлага, бурхны надад өгсөн үүрэг тий надаас хүсэж байгаа тэр үүрэг гэдэг зүйл нь бид нар ямар нэгэн сэтгэл хөдлөлөөр ч юм уу эсвэл энэ бурхан намайг дуудсан юм шиг байна гэдэг тийм мэдрэмжээр ч юм уу ингээд энэ миний дуудлага юм гэждэг зүйл бол биш юм аа. Бурхнаас ирж байгаа дуудлага энэ үүрэг нь болохоор гэдэг үе шаттайгаар ичлэгдэж маш тодорхойгоор мэдэгддэг ийм зүйл юм аа. Зөвхөн сэтгэл хөдлөлийн зүйл бол биш. 어떤 것이 좋아 보인다고 해서 내가 그것을 하고 싶다란 마음이 들었다고 해서 그것을 하나님이 나한테 준 소명이나 사명이라고 착각을 하게 되면 나중에 상당히 큰 문제가 생길 수가 있어요. За тэгэхээр ямар нэгэн зүйл надад таалагдж байна те. Надад таалагдаад байна. Энэнийг хийвэл нэг сайхан юм шиг байна гэдэг гэсэн бодол маань ингэж юу гэх холилдоод за энэ л бурхны надаас хүсэж байгаа хүсэл юм байна, дуудлага юм байна гэд тэр замаар алхах юм бол дараа нь маш ээдрээтэй том асуудал болж босч ирнэ. 그래서 우리가 소명과 사명을 확인을 할 때 기도해야 되고 또 말씀을 봐야 되고 삶을 통해서 또 순종하는 경험이 있어야 되고 그리고 성령의 인도하심을 체험해야 되고 이런 과정을 겪으면서 하나님께서 나에게 이 일로 부르셨구나. 그리고 하나님께서 나에게 이 일을 하라 하시는구나. 이것들을 확신할 수가 있게 되는 거죠. За тэгэхээр бурхан бол баттай намайг дуудсан дуудлага бол энэ байна. Бурхан баттайгаар надад үүрүүлж байгаа үүр хайрцаг энэ юм байна гэдэг зүйлийг бид нар мэдэж чадахын тулд ийм үйл явцыг даах хэрэгтэй. Тэр нь бид нар залбирал, дээрэс нь эзний үгээр илчилж байгаа илчлэлд, дээрэс нь бид нар амьдралаараа ингэж амсаж мэдэрсэн туршлага, ариун сүнсний удирдамжаар дамжуулаад бурхан надаас яг энэ зүйлийг хүсэж байгаа юм байна. Бурханы дуудлага энэ юм байна гэдэг зүйлийг мэдэж явдаг, баталгаажуулдаг зүйл юм аа. 자, 우리가 이제 몇 단계로 그것을 나눠가지고 이제 설명을 한번 해볼 텐데요. 첫 번째가 기도와 묵상을 통한 확신이 있어야 돼요. За тэгэхээр хэд хэдэн үе шатаар бид нар дуудлага баталгаажуулах чинь шүү дээ. Тэгэхээр үе шатгаар хангалаад үзэн. За нэгт болохоор залбирал болон эзний үгийг бясалгах гэж байна. Бясалгаснаар дамжуулаад эзний үгээр залбирал болон эзний үгийг тунгааснаар илчлэгддэг баталгаа. 하나님께서 주신 소명을 확신하기 위해서는 먼저 하나님과의 만남이 있어야 되고 하나님과 깊은 교제를 나누는 것이 제일 중요하죠. За тэгээд бурхны дуудлагыг таньж мэдхийн тулд хамгийн ихний алхам юу гэхээр би өөрөө бурхантай уулзсан байх хэрэгтэй те. Би бурхантай ингээд уулзсан, бурхнаас өгч байгаа үүрэг даалгавар ч юм уу бурхныг би таньж мэдсэн байх шаардлагатай хамгийн дөрөвд. 내가 선교사로 부르심을 받았다 생각했던 때가 소명이죠. 소명을 받았다고 생각했던 때가 고등학교 1학년 때였어요. 고등학교 1학년 때 15살 때였어요. 나이로 따지면. 15살 때 소명을 받았는데 그 소명을 어떻게 알게 되었냐면 나는 기도를 많이 해서 한 12살 때부터 그때쯤부터 교회를 학교 갈 때마다 매일 가서 기도를 했어요. 기도할 때 하나님 나 좀 만나주세요. 하나님을 만나게 달라는 그런 기도를 많이 했어요.
Яа. За миний хувьд болохоор ингээд мишонерийн амьдралаар амьдрах нь одоо миний дуудлага байна гэд би одоо ингээд амьдраа явж байна. Тэгэхээр энэ бол мишонер болох нь эзний дуудаж байгаа дуудлага юм байна гэдгийг би хизээ ингэж баттай мэдж авсан бэхээр ахлах сургуулийн 1-р ангид байхдаа 15 настай байхдаа одоо мэдж авсан. Тэгээд энэ юугаар гэхээр залбирлаар би ерөнхийдөө 12 наснаас эхлээд өдөр болгон одоо залбирдаг сургууль руу явах замаараа цуглаанд ороод тэгээд өдөр болгон залбирдаг байсан. За тэр залбирлын сэдв нь юу гэхээр бурхан минь надтай уулзч өгөөч тийм. Надад өөргөө илэрч өгөөч, надтай уулзч өгөөч. Би тэнтэй уулзмаар байна гэсэн залбирлуудыг би өргөдөг байсан. 그때 만남으로 이제 시작이 돼서 내가 선교사로 나올 때까지 38살에 나왔거든요. 그러니까 15살에 소명을 받고 38살에 나왔으니까 몇 년 걸린 거예요. 23년이 걸렸어요. 23년 동안 계속 기도하고 준비하고 왔다 갔다도 했죠. 이게 긴가 아닌가 헤매기도 하고 그러는 과정에서 23년이 지나서야 선교사로 나올 수가 있었어요. За тэгэхээр ингэж би бурхнаас надтай уулзч өгөөч гэж гуйжсэн энэ залбирлаар одоо бурхантай уулзалтаа ичлэл мэдгдсэн байна. Тэгээд 15 наснда ер нь мишонерийн арлын зар тараагчийн амьдралаар амьдрах нь бурхны дуудлага юм байна гэдгийг мэдрээд за тэгээд би 38 наснда одоо гэж илгээдний талбараар илгээгдсэн. Тэгэхээр 15 наснаас 38 нас хүртэл 23 жилийн турш залбирал бэлтгэл энэ баттай бол үгүй болов гэсэн эргэлзээ гэх мэт олон цаг хугацааг дамжаад одоо тэгээ 38 наснд бол энэ бэлээ болсон байна. 23년 동안 나는 이 소명을 잊어본 적이 없어요. 계속 그 방향으로 기도하고 계속 준비했고 내가 보내는 대부분의 시간 동안에 그 일을 위해서 기도하면서 준비했던 것 같아요. 그래서 23년이라는 긴 시간이 지나서야 하나님이 나를 보내주셨어요. За тэгэхээр энэ 23 жил гэдэг хугацаанд би бурхан намайг 15 наснда би авсантай те намайг дуудсан авралын зар дараагчаар дуудсан гэдэг би ерөөсөө би мартаж байгаагүй. Миний амьдралын бүхэл хэв маяг өөрнөл залбирал те амьдрал туулж байгаа энэ бэлтгэл ажил бол ерөөсөө яг тэр зүйл бол бэлтгэгдэж явж ирсэн. Тэгэхээр энэ 23 жил гэж энэ баггүй те нэлээд урт хугацаанд одоо ингэж бэлтгэгдэж өнгөрсөн юм аа. 예. 하나님께서는 이때 내가 기도하고 항상 구했을 때 그 길을 보여주셨어요. 분명하게 길을 보여주셨고 어떻게 하라는 걸 알려주셨기 때문에 그 길을 따라 가다 보니까 이제 지금까지 올 수 있게 됐어요. 그 길을 결정할 때 중요했던 말씀 중에 하나가 잠언 3장 5절에서 6절에 나오는 그 말씀이에요. 예, 한번 좀 찾아서 읽어보겠습니다. За тэгээд энэ хугацаанд би бурхны өмнө залбираад түүнийг хүсэмжлээд алхах үед бурхан надад замыг те одоо чиглүүлж байгаа тэр замыг бол харуулж исэн, үзүүлж исэн. Тэгээд би тэр бурханы харуулж байгаа тэр замаар л алхасаар явсаар хагаад эцсийн үр дүнд нь бол энэ төрсэн. Тэгээд бурханы надад ингээд илчгсэн юм уу гэдэг тодорхойлж өгсөн үг байдаг. Энэ болохоор номлогчийн үгс 3-ын 5-6 байгаа. За би дуудаж өгье. Номлогчийн үгс 3-ын 5-6. Бодог шидэг хийгээд цуглуулах цаг, тэврэг хийгээд тэврэлтээс зүхтах цаг, ирж олох хийгээд алдаж асгах цаг, хадгалах хийгээд хаях цаг гинэ. 이거 아닌 것 같은데. 잠언이에요, 잠언. Сургаалт үгс үү? 예. Энэ сургаалт үгс номлогч үгс баян хамт орчихно. За 3-ын 타워스 조르가. 예. 5-6. Бүх зүрхээрээ эзэнд итг, өөрийн ойлголтод бүүдүшгэл, өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд тэр чиний замыг шулуун болгоно. Энэ миний үг шүү дээ. 예전에 우리가 이거 가지고 말씀 나눈 적이 있었어요. 너의 명철, 너의 생각, 너의 지식, 너의 경험을 의지하지 말고 하나님을 인정하고 하나님께서 인도하심을 맡기고 구하라는 거죠. 그러면 하나님께서 인도하실 거다. 예. За тэгээд энэ үгээр би яг өмнөөс хуваалцж ирсэн. Бид нар өөрсдийн мэдлэг, чадвар, ойлголттой тэр зүйл төшөглөхгүйгээр зөвхөн эзнийг эрэлхийлээд хүсэмжлээд түн найралгаа тавих үед эзэн гэж хөтлөнө гэж сурч ирсэн. 너의 명철을 의지하지 말라. 이게 굉장히 중요한 말씀이에요. 네 생각, 네 의지, 너무 이것에 의지하지 말라는 거죠. 예, 이게 중요하네요. Тэгээд өөрийн ойлголтод бити бүү төшгөл гэдэг бол маш чухал. Энэ өөрийн одоо хүсэл, найдвар, итгэл юу гэдгийг те одоо тэр нь бити төшөглөө. Их чухал үг байгаа. өөрийн ойлголтод бүү төшгөл гэж. 예, 그리고 시편 32편 8절에 보면 예,
내가 자, 네 갈 또더 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다. 하나님께서 직접 나의 갈 길을 가르쳐 보이고 너에게 집중해서 내가 너를 가르치겠다, 알려주겠다는 거죠. За, дуудлал 32-ын 8-ыг харах юм бол би чиний явах ёстой замд чамд зааварлан зааж өгнө. Би чамайг ширтэн чамд зөвлөнө гэсэн. 이것은 하나님께서 우리의 삶을 굉장히 세밀하게 인도하고 훈련하실 거다. 그런 말씀이거든요. 이게 내가 이제 축구의 비유를 하면 내가 공이고 하나님이 나를 공을 이렇게 드리블링 하는 것 같은 느낌이 있어요. 내가 이렇게 가려고 하면 막아서 이쪽으로 가게 하고 나를 이렇게 톡톡 쳐가지고 하나님이 원하시는 방향으로 내 삶을 인도해 오셨다라는 걸 느끼게 되거든요. 예. Нэ. За тэгээд дуудлал 32-ын 8 дээр маш тодорхой хэлж байгаа. Би чамайг хөтлөөд би чамайг дагуулад би чамайг чиглүүлээд явуулах болно. Маш тодорхойгоор хэлж байгаа. Тэгээд би нэггээр хөл бөмбөгтэй зүйрлэх юм бол би одоо хөл бөмбөгийн бөмбөг юм л та. Тэгэхээр тэр хөл бөмбөгч бол тэр бөмбөгийг хааш нь чиглүүлэхийг хүсэж байна. Тэр чиглэл рүү бол залаад явна те. Би ийш нь явуулмаар байх юм бол би тэрийг хаагаад өөр хүсэж байгаа чиглэл рүү чиглүүлээд явдаг шиг бурхан яг чиний амьдралыг нэг зааварлан ширтэн чам зөвлөнө гэж хэлж байна. 예, 기도와 묵상을 통해서 하나님께서 우리를 이렇게 인도하신다는 걸 우리가 알 수가 있어요. За тэгэхээр бид нэр залбирал болон эзний үгийг тунгаан бэлтгэснараа бурхан намайг ингэж удирддаг байх нэ. Энэ ингэж удирч байна гэдгийг бид нар бол таньж мэдэж 기도할 боломжтой, 때, мэдэх боломжтой. 기도할 때 가장 기본적인, 우리한테 가장 기도의 모범을 보여주신 분이 예수 그리스도거든요. 예수님의 겟세마네 동산에서의 그 기도를 나는 참 굉장히 인상적으로 생각을 해요. 가장 위대한 기도였고, 예수 그리스도께서 하셨던 그 기도가 정말 공감이 되는 그런 기도였거든요. 3번 동안 기도를 하시면서 결국은 예수님께서 고백하셨던 이 말씀이 있어요. 마가복음 14장 36절에 보면, 그러나 나의 원대로 마옵시고, 아버지의 원대로 하옵소서. 마지막에 항상 이 기도를 하셨거든요. 나의 원대로 하지 마옵시고, 아버지의 원대로 하옵소서. 이 자세가 굉장히 중요하다고 생각합니다. За бидний бүх зүйл болсон Есүс Христ биднэрт бидний бүх зүйл болохоос гадна бид нар яг залбирлын маш том үлгэр дуурайлыг одоо үлдээсэн гэж би боддог. Бид Есүсийн Гецманы цэцэл залбирсан залбирлыг би бол одоо энэ бол яг агуу залбирал юм аа. Яг залбирч яг энэ шүтэл гэж би бас мэдэрдэг тийм залбирал. Тэгээд тэр Марк номон дээр юу гэж бичигдсэн бэ гэхээр Есүс 3 удаа залбирсан. Тэгээд эцсийн залбирлын дүгнэлт нь юу байсан бэ гэхээр Марк 14:36 дээр Есүс ааваа эцэг минь танд бүх юм боломжтой энэ агыг надаас зайлуулаач гэвч миний хүсэж байгааг бус харин та юу хүсэж байгаагаа үйлдэлээ гэж. Тийм. Минийхэр биш харин та юу хүсэж байгаа тэрийг үйлдэлээ гэж залбирсан. 예, 우리의 기도의 끝은 항상 마지막은 이 고백이 있어야 돼요. 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지의 뜻대로 해주시옵소서 하는 기도. За тэгэхээр бидний эзэн рүү хандж юм байх тийм. Бид нар юу ч гүйж болох юм. Тэгтээ бүх зүйлийн төгсгөлд нь за эзэн минийхаар биш эзэн харин та өөрөө хүсэж байгаагийн дагуу хамаа хөтлөж өгөөч гэсэн залбирал. 그리고 조금 더 이제 구체적으로 하나님의 뜻을 구체적으로 알기 위해서 꼭 필요한 것이 말씀을 봐야 돼요. 말씀에는 수많은 우리 믿음의 선배들이 있고 그들의 삶의 지시들이 있죠. 그런 케이스를 통해서 하나님이 이런 때는 어떻게 하고 저런 때는 어떻게 하라는 것들을 대부분 다 보여주셨어요. 똑같은 상황은 아니더라도 그 비슷한 상황들을 우리가 얻을 수가 있거든요. 그래서 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 우리가 알 수가 있어요. За дараачийн үе шатлахаар бид нар Библийг унших байгаа. Үгийг унших тийм. Яг тэгэхээр Библиэлд бидний итгэлийн үг болсон, үлгэр дуурайл болсон итгэлийн ахан дүүсээр дамжуулаад ер нь бол яг итгэж хүний амьдралд тохиолдох бүхэл тэр одоо юм нөгөө жишээнүүд гэх юм уу те аль хэдийн тэр хүмүүсгээ туулаад гарчихсан ба. Яг адилхан нөхцөл байдал биш ч гэсэн түүнтэй төстэй асуудал бэрхшээл тодорхойд энэ хүмүүс хэрхэн яаж даван туулж эзэн таамд алхсан бэ гэдэг зүйлд бол Библиэлд үгэн дээр бол бичигдсэн байж байгаа юм аа. Тэгэхээр бидний хувьд яг үгийг уншина гэдэг нь бас маш чухал үе шатана. 예, 디모데후서 3장 16에서 17절에 보면 우리가 잘 아는 말씀인데 성경이 어떤 책인지에 대해서 소개를 해주고 있죠. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 말씀하고 있어요. 이만큼 성경 말씀을 통해서 우리가
모든 선한 일, 우리에게 맡겨진 일을 행할 수 있는 능력을 갖게 된다고 말씀하셨어요. За тэгэхээр яг үг гэж яг биднэрт яг ямар чухал вэ те үг гэж нь юу юм бэ гэдгийг бол бидэрт 2 дугаар Тимот 3:16 дээр маш тодорхойгоор хэлээд өгсөн. Тэгээд судар бүр Бурхны амьдснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зүвт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. Энэ нь Бурхны хүн альваасаа үл бүрэн бэлтгэсэн байхын тулд юм аа. Маш тодорхойгоор үг бол ийм үүрэгтэй шүү бидний амьдрал гэж заагаад өгсөн. 이게 이제 어떤 책의 제목인 것 같은데, 말씀을 통한 하나님의 응답은 흔들림이 없다. 예, 말씀을 통한 하나님의 응답은요, 헷갈리지 않아요. 명확하게 말씀을 하십니다. 예. 그리고 그분의 말씀을 За тэгэхээр 하시기에 그 응답은 확신과 평안함을 동반한다. 확신과 평안함이 있어요. 그 응답은. 의심이 없어요. 이건가 아닌가, 이거인 것 같고 아닌 것 같고 이게 아니에요. 확신을 주시고, 그리고 그 응답에 마음의 평안함을 주신다는 거죠. За тэгээд энэ зурган дээр байгаа энэ одоо ишлэл байгаа. Гэхдээ энэ Библиэлд гардаг ишлэл биш нөө номын ишлэл гэдэг чинь тийм. Одоо номын ишлэл байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор хэлж байгаа тийм. Үгээр дамжуулан өгсөн Бурхны хариулт нь ямар ч одоо юм ганталт бол байхгүй. Гантдаггүй маа. Эзэн өөрөө үгээр дамжуулаад өгсөн хариултанд бол ямар ч эвгэлзээ бол байхгүй. Тэгээд яг энэ зүйлийг бид нар хариулт авах үед бид нар тийм баттай байдал тэгээд бас амар тайван мэдрэгддэг юм аа гэсэн утгатай юм одоо ишлэл бол байна. Тэгээд үнэхээр яг эзэн өөрөө үгээр дамжуулаад тодорхой хэлсэн бол хүнд ямар ч эргэлзээгүй болчдөг. Энэ юм болов, муу юм болов, биш юм болов, би ингэстэй болов, тэгстэй болов. Ерөөс тийм юм байхгүй болдог. Бат болдог. Тэгээд ерөөс амар тайванаар дүүргэцдэг юм аа. 예. 이렇게 했는데도 잘 못 알아들을 때 하나님께서 가끔 이렇게 말씀을 하세요. 이사야 30장 21절에 보면 내 뒤에서 말소리가 내 귀에 들려 이르기를 이것이 바른 길이니 너희는 이 길로 가라 할 것이며 귀에다 대고 말씀을 하신다는 거죠. За ийм арга замаар хэлээд бид нар түүнийг олж харж чадахгүй, хүлээж авч чадахгүй үед Бурхан бас арай өөр арга замаар хэлнэ. Энэ болохоор Исая 30:21 дээр байна. Та баруун тийшээ эргэсэн ч зүүн тийшээ эргэсэн ч ард чинь дуурах энэ бол зам үүгээр алхахтун гэсэн үгийг та нарын чих сонсноо гэж. Тэгэхээр одоо юу гэж нөгөө чихэнд одоо сонсогдох юм уу? 나도 이런 경험 있다고 얘기한 적이 있었죠. 나도 들은 적이 있거든요. 예, 안 들으려고 그래. Дийц ингэж туршлага надад байгаа гэж хэлчихсэн. Би яг ингэж нөгөө сонсч ирсэн тохиолдолд би Бурхны дуугалаг. 그래서 말씀을 통해서 이렇게 알려주실 때가 있어요. 예, За үгээр дамжуулаад ингэж шууд одоо илчилж өгөх мэдүүлэх юм тохиолдол бас байна. 흔하게 하는 경험은 아니지만 정말 다른 방법이 없을 때 이렇게 말씀하실 때가 있다는 거죠. 예. Тэгэхээр энэ бол бүр тийм элбэг тохиолдолд байдаг, баан тохиолдолд байдаг зүйл биш л дээ. Онцгой тохиолдлуудад шаардлагатай үед ингэж тоолоор чихэнд бол сонсогдох юм уу юу байна. 그리고 세 번째로는 우리가 삶 속에서 경험을 통해서 하나님의 뜻을 알게 되거든요. 소명과 사명에 대해서 삶 속에서 경험과 또 그것에 순종하면서 그 소명과 사명에 더 가깝게 가게 돼요. За дараа нь болохоор бид нар амьдрал туудангаа одоо амьдралаар туршлагачиж гэх юм уу те амьдралаар туршлагачиж Бурхны хүсэл дуудлага юм байна гэдэг мэддэг тохиолдол байдаг те энэ Бурхны үгэнд дуулууртай байснараа амьдралаараа дамжуулаад энэ зүйлийг мэдчих авдаг. 예, 하나님은 우리에 대해서 정확하게 알고 계시죠. 언제부터? 모태에 짓기 전부터 알고 계셨다고 돼 있어요. 내가 태어나기 전부터 너를 알고 있었고, 그리고 태어나기 전부터 여기 보면 예레미야에게 말하죠. 너를 여러 나라의 선지자로 세웠다고 말씀하셨어요. 이만큼 정확하게 하나님께서 우리를 알고 계시기 때문에 우리의 길을 삶의 경험 속에서 알려주신다는 거죠. За тэгээд Бурхан бидний нэг шут мэднэ те. Ерөөсөө бүгдийг мэдчихэв. Хизээнээс үхээр дэлхийн суурийг тавхаас өмнө бид нар бол мэдчихэж байгаа. Тэгээд ингэж бидрийг мэддэг нэгэн яг бидрийг энэ амьдралаар дамжуулж бас өөрийгөө ингэж илчилж бидрийг өдөд чиглүүлдэг. За Иремя номдэр бичигдсэн байгаа те. Иремя 1:5 дээр. 예. 그리고 요한복음 15장 16절에 보면 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 나를 택한 게 아니라 내가 너희를 택하였다고 말씀하셨어요. За тэгээд Иохан номдэр Иохан 10:7-өөс хэлсэн те.
чи намайг сонгосон юм биш ээ. Би чамайг сонгосон. Тэгээ 16-аас унших юм бол та нар намайг сонгоогүй харин би та нарыг сонгосон. Та нарыг явж жимс сургуулж, та нарын үр жимс үрд байгаасаа гэсэндээ би та нарыг томилсон. Ингэснээр миний нэрээр та нар эцгээс юу ч гуулсан тэр та нарт өгөх юм аа тий гэж хэлсэн. Тэгээд та нар бурхныг сонгоод та нар ингэж итгэсэн юм биш ээ. Би та нарыг сонгосон юм аа гэж. 그리고 열매를 맺게 한다고 그랬죠. 이 열매가 중요해요. 열매가 없으면 아닌 거죠, 그게. 사과나무인데 사과 열매가 맺히지 않으면 그걸 사과나무라고 할 수가 없죠. 예, 열매를 맺게 하신다고 했어요. 아하. За тэгээд 열매가, 예. тэгээд энэ зүйл дээр болохоор ингээд бас чухал хоёр дахь хэсэг нь юу гэхээр та нар яг жимс сургуул гэж байгаа байхгүй. Жимс сургуулах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ жимс сургууль нь үр жимстэй нүдэнд хамгийн чухал зүйл. Алимны мод мөртлөө алим уруулахгүй бол энэ чинь ер нь асуудалтай байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр үр жимстэй байна гэдэг бол аюул чухал. үр жимс сургуул. 그래서 하나님의 뜻에 순종해서 갈 때 이렇게 열매 맺는 경험을 하게 되죠. 그 열매 맺는 경험을 통해서 우리가 더 그 순종의 삶의 기쁨으로 갈 수 있게 하시는 거죠. За тэгэхээр бид нар бурхны үгэнд, бурхны өдрөмжөнд дуулууртай байх үед бидний амьдралаас үр жимс, түүний үр жимс нь гардаг. Тэгэхээр бид нар тэр гарч ирсэн дуулууртай байдлын үр дүнгээр гарсан үр жимсийг харахад бид нар баярлдаг, багтдаг, урамшдаг байна. Тэ? Тэгэхээр одоо нэгсэндээ бурхны удирж байгаа амьдрал дуулууртай байснараа бид нар амьдралгаараа туршлагаж одоо тэр үр жимсийг гаргаж штэ. Тэр үр жимсийг бид нар харахтаа илүү бат болдог, илүү эзний хүсэл тодорхой болдог гэж батчдаг байна. 그리고 성령의 인도하심을 통해서 성령의 임재와 인도하심을 통해서 우리가 또 소명과 사명을 알 수가 있어요. Ариун сүнсний наттай хамт оршихоо тэр оршихгүй түүний өдрөмжөөр дамжуулаад бид нар одоо бурхан таньдаг. 예, Дуудлага үүргийг. 우리가 잘 아는 성경 말씀이 있어요. 사도행전 1장 8절에 보면 오직 성령이 너희에게 임하시면 성령이 임하시면 우리에게 임하면 어떤 변화가 있게 되는가? 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 된다고 했죠. 성령이 임하지 않으면 이 증인되는 삶을 살 수가 예. 없거든요. 성령이 임하셨을 때 너희가 권능을 받고 성령의 권능을 받고 이 증인의 삶을 살 수 있다고 하셨어요. 그래서 우리가 소명과 사명을 이행할 때 반드시 필요한 게 성령의 권능을 받는 거죠. 성령의 인도하심이 있어야 돼요. За тэгээ Үйлс 1:8 дээр бурхан маш тодорхойор биднэрт амлалтыг бас харуулсан байгаа. Тэгээ юу гэхээр харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж тэгээд Иерусалим бүх Юудын Самар тэр хөдөлгөөний хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ хинний тусламжтай гэхээр ариун сүнс та нар дээр ирэхэд гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ариун сүнсний оролцоогүйгээр энэ боломжгүй зүйл. Ариун сүнсний өдөрдөмжгүй, ариун сүнсний тусалцаагүй, ариун сүнсний оролцоогүйгээр энэ даврлын зар тарах, эцэг хүртэл явах гэдэг бол боломжгүй зүйл юм аа. Маш тодорхойгоор хэлсэн. 이 성령의 힘이 없으면 우리가 사명을 감당할 힘이 없어요. 내 의지와 내 의지와 이걸로는 할 수가 없어요. Тэгээ ариун сүнсний хүч өдөрдөмж биднэрт байхгүй бол биднэрт энэ дуудлага энэ зүйлийг гүйцэлдүүлэх хүч бол байхгүй. Бид нар өөрийн хүсэл, тэмүүлэл юу гэдэг урам зоригоор бол энэ бол боломжгүй зүйл юм. 예, 로마서 8장 14절에 보면 이 말씀이 있어요. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 곧 하나님의 아들이라 말씀하셨어요. 하나님의 자녀는 성령의 인도하심을 받아야 자녀가 되는 거죠. 그래서 성령의 음성에 민감하게 반응하고 하나님께 주시는 평안을 따라 행동할 때 우리가 소명이 더욱더 분명해지게 되죠. За тэгээд Ром 8:14 дээр учир нь бурхны сүнсээр өдөрдүүлж байгаа бүхэн нь бурхны хөвгүүд юм гэж хэлсэн. Тэгэхээр бурхны хүүхэд нь яадаг вэхээр ариун сүнсээр ариун сүнсний өдөрдөмжийг хүлээж авдаг. Ариун сүнсний хөдөлтийг дагдаг. 예. Тэгээд яг ариун сүнсний өдөрдөмж дуулахсаар бид нар дагах үед эзнээс өгөгддөг пянан гэдэг чинь одоо амар амгалан юм а те. Амар амгалан тэгээд энэ үйл хөдлөл үйлчлэл биднээс гарч ирдэг юм а гэж. 예. 그리고 이제 마지막 5번째로 중요한 거죠. 끝까지 견디는 믿음이 있어야 우리가 소명과 사명을 완수할 수 있어요. 소명과 사명은요, 완수해야 의미가 있어요. 끝까지 가지 않으면 의미가 없어요. 우리가 이걸 경주라고 표현을 했거든요. 이게 달리는 거잖아요. 이 성령과 함께 이건 예수님으로 표현되어 있는데 그 인도하심을 따라서 끝까지
달려가는 거예요. 달려가는 것은 피니시 라인을 넘어가야 돼. 피니시 라인 전에 끝내면 안 되거든요. 그건 경주 완성한 게 아니에요. 의미가 없어요. 끝까지 달려가야 의미가 있어요. 그래서 끝까지 예. 견디는 믿음이 굉장히 중요합니다. Одоо бас чухал зүйлийн нэг нь энэ юу гэхээр төгсгөл хүртэл төвчих итгэл гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр дээдэн зураг үзүүлсэн те бид нар нэгсэндээ юм гүйлтэнд орж байгаа. Тэгээд бид нар гүйлээгээ дуусч байгаа биш. Яг энэ хизээ утгуучтай болохоор бид нар барайны тэр зурвсыг давах үед хийж байгаа зүйлээ гүйцээх үед одоо энэ нь илүү утга учиртай. Одоо ванжогд одоо төгс болно. Замаа дуусахгүй төгс болно гэсэн. Тэрнээс бид нар дуулдаг хараад зориг байлаа гэд болчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Яг тэрний дагуу 예. төвчээр урагшлаа замаа дуусгах үед энэ одоо жинхэнэ одоо төгөлдөрч байна. Утга учиртай болж байна гэсэн үг. 내가 좋아하는 말씀이 디모데후서 4장 7절에 나와 있어요. 바울이 마지막 때 죽을 때가 다 돼서 했던 말이 있죠. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 달려갈 길을 마쳤다고 표현을 했어요. 마칠 때까지 믿음을 끝까지 지켰다고 얘기를 했어요. 예. 이 사명은 끝까지 마치는 게 중요해요. 경주하고 За 똑같아요. тэгэхээр 예, 끝까지 견디는 게 중요합니다. За тэгэхээр миний дуртай Библийн ишлэлийн нэг бол 2 дугаар Тимот 4:7 байгаа. Паулын өгсөн өчлөө. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн. Би замаа дуусгасан. Би итгэлээ сагсаан гэдэг үг. Тэгэхээр яг дөрөнд бас хэлсэнчлэн те дуудлага гэдэг зүйл нь энэ зүйлийг дуулууртад байгаа дуусгаж ээж жил одоо бэлээ олдог, төгс төгөлдөрчдөг, утга учиртай зүйл болдог зүйл юм аа гэдгийг 예. биднийг одоо 견주해ж байна. 예, 여기서 보면은 마태복음 10장 22절 또 마가복음 13장 13절에 똑같은 말씀이 있어요. 두 군데서 보면 또 너희가 내 이름으로 말하며 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 우리가 앞으로 좀 힘든 일을 겪을 것이라는 얘기를 하고 있어요. 예수 그리스도를 믿음으로 인해서 또 예수 그리스도의 증인의 삶을 삶으로 인해서 우리가 굉장히 핍박을 받고 우리를 아는 많은 사람들이 우리를 미워할 거라고 말을 하고 있어요. 그럼에도 불구하고 끝까지 견디는 자가 구원을 받을 거라고 얘기를 하고 있어요. 끝까지 견디는 자, За 끝까지 달리는 자가 중요하다는 거죠. 예. За тэгээд Матай 10:22 болон Матай бол бүгд та нарыг үзэн ядна. Харин эцсийн хүртэл тест нь аврагдах болно гэж хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр бидэнд маш тодорхой байсан. Бид нар Христийн нэрээс болж хачигдах, дарамтлагдах, шахагдах тийм ийм зүйлийг бол амсна. Тэгэхдээ энэ зүйлийг эцсийн хүртэл төвчж чадсан нь л одоо аврагдах болно шүү гэдгийг бол Библи биднэрт зааж хэлж 예. байна. Тэвсэх, төвчих тийм дуусгах. 히브리서 12장 1절에서 2절로 이런 말씀이 있죠. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 놓인 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 이렇게 말씀하고 있어요. 히브리서 За 12장. би Еврей 12:1-ээс 2 дугаар хэлдэг юм шүү. Ингэж бичсэн байгаа. Еврей 12:1-ээс 2 Тиймээс бид өөрсдийг минь хүрээлэн буй гэрчлийн үлэм жагуу үүлтэй тул альва саа дотгор ба бидний тун амархан урагцдаг нүглийг хажуу тийш нь тавьж өмнөө тавигдсан уралдаан төвчээртэйгээр гүйцгээе. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд бүрэн төсөгч болох Есүс рүү хараагаа чиглүүлье. Тэр өөрийнх нь өмнө тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшгийг томсорлон загалмайг твцсэн бөгөөд Бурхны синтийн баруун гарт заларсан юм аа. 우리가 달릴 때 무겁게 많은 걸 짊어매고 달리면 달릴 수가 없어요. 예, 달릴 때 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버린다고 되어 있어요. 무거운 것이 뭐냐면 세상을 향한 어떤 마음이죠. 세상을 사랑하는 마음이나 어딘가에 대한 미련이나 돈과 권력과 명예에 대한 것, 편안함에 대한 욕구나 이런 것들은 우리가 믿음의 경주를 할 때 굉장히 우리를 무겁게 만드는 거거든요. 이것들을 다 벗어버리고 그리고 우리에게 죄가 있을 때 누군가를 미워하고 뭔가 어떤 죄를 지었을 때 또 그 죄가 우리를 되게 무겁게 하거든요. 그것들을 다 벗어버리고 인내로서 끝까지 참아내면서 끝까지 우리 앞에 있는 길을 완주를 하자. 예, 그런 이야기를 하고 있어요.
За бид нар итгэлийн замаар гүйх үед бид нар хүнд ачаатай бол гүйхэд хэцүү шүү дээ, тийм. Хүнд ачаа хүнд юм үүрцсэн байвал тэгэхээр яг итгэлийн уралдаан итгэлийн гүйлсэн бас адилхан. Бид нар ерөөсө хөнгөн гүү гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ямар ачааг үрдэг гэхээр энэ ертөнцийг хүсэмжлж байгаа ачааг үрдэг. Одоо юу гэдэг эрх мэдэл, мөнгө юм уу, сайн сайхан амьдрал юм уу, тэр зүйлийг бид нэгээ санаа зовоол энэ зүйл бид нар байх юм бол бидний би хүнд байдаг, гүүхэд урагшлах хэцүү байдаг. Дээрээс нь гэмт байдлын төлөөс бид нар үзэн ядалт юм уу, эсвэл гэмт байдал юм уу, тэр зүйл бидний дотор байх үед үнэхээр итгэлийн замаар урагшлахад аюу хүнд санагддаг. Тэгэхээр юу гэж бидэнд Библи заадаг гэхээр бүгдийн хаяа, хөнгөлөө, хөнгөнгүү. Тэгээд тэгж чадчихэж, төвчээ та нар барайнд орж чаднаа гэдгийг бол Библи бол дахин сануулж байна. 우리에게 주어주신 소명과 사명을 이 기도와 말씀, 순종, 또 성령의 인도하심, 그리고 끝까지 견디는 믿음을 통해서 이루게 되면 그 이후 우리가 이 찬양을 부를 수 있을 거예요. 꽃들도 구름도 찬양을. За тэгэхээр бидний амьдралд хүм болгонд өгөгдсөн, Бурханаас өгөгдсөн Бурханы дуудлага болоод түүний хариуцуулж байгаа тэр үүргийг бид нэр гүйцэлдүүлж чадахын тулд залбирал, эсний үг, дуулууртай байдал, ариун сүнсний удирдамж, за тэгээд эцсийн хүртэл төвчих, итгэл байж ич энэ зүйл нь бэлээ олж чадна. Яг ингэж бэлээг нь олж чадсан бидний одоо ам зүрх сэтгэлээс дараачийн магтаал бол үнэхээр 예수님 다시 오실 때 우리가 얻게 되는 그 이야기를 하고 있는 거예요. 이 이야기가 찬양이 한번 불러보겠습니다. тэгэхээр Христийн дахин 생명샘 솟아나 눈물 골짝 지나갈 때에 너잖아 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주 그날에 하늘이 열리고 모든 이가 보게 되리라 마침내 꽃들이 피고 영광의 주가 오시리라 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주 예수님 다시 오실 때 이렇게 찬양을 부를 수 있는 우리가 다 됐으면 좋겠습니다. За Христийг дахин ирэх үед бид яг ингэж магтан дуулж чадсан нэгэн байвал сайхан сан. 아멘. 자, 우리 다시 페이스 메신저로 가서 만나겠습니다.